Hello everyone, this is again Oxford English with Afe YouTube channel. Romantidama Oxford English YouTube channel, we bring you a very beautiful lecture. Do does did na manim sab hito zona lecture I'm saying. So starting from today, you're not going to be complicated or you're not going to be confused using these words. Okay, so guys, be with me, follow me attentively. You have to attentively follow my lecture. Here we go. Do, does, did ማለት ዶ ማለት በትግርኛ ዶ okay do 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 does do did do. All right, okay, so guys, you have to follow my lecture attentively again. YouTube channel na እታናይ ደወል ምልክት በምጥዋቅ ያው subscribe በመግባር you can be family መሆን ይካል ማለት ነው። All right, okay, ዶ ማለት ተፋቲ ከመይዶ ንሳ ተረዲዋዶ ንሳ ኸይዳዶ ንሱ ኸይድዶ ንሱ ገዚዶ ንሶም በሊዖም ዶ ለመዋል ንጥቀመሎም ቃላት እዮም። አነ ንሕና ንስኹም ንሳ ዝብላ ቃላት እንዴንታ ዘጸግማን እንተልኹም ኣብ ናይ መጀመርያ ሌክቸር ቅድሚ ክልተ ሰለስተ ክላሳት ሄበየለኹም ኣቲኹም you can brush up your English. እንግሊዝኛኹም መምሓሽ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። Let's go. ዱ ማለት ዶ ማለት ይልና ኣለና። ዱ ማለት ዶ okay ዶ ያ ኸድኻ ዶ በሊዕኻ ዶ ሰቲኻ ዶ ክንብል ኢና ማለት እዩ። Okay, so let's see the word do. ጽቡቕ do. Okay, ተስታውስ ዶ ትዝክሮ ዶ ምዝካር remember ይበሃል። remember. Do you remember ንብል ማለት እዩ። Do you remember? Do you remember? Do you remember? All right, okay. So starting from today, if there is somebody who says, do you remember? ትዝክር ዶ? Okay. Do you remember my name? Do you remember my name? Do you remember my name? እንተልኹም ስመይ ትዝክሮ ዶ ማለት እዩ። Okay. Let's go. ኣለካ ዶ ክንብል ኢና። Have you? አሎ ዝበሃል ቃል have ወይ ከዓ has ዝብሉ ቃላት ኣለውና ማለት እዩ። So ኣለካ ዶ do you have ንብል ማለት እዩ። Do you have? Do you have? Do you have? ምክንያቱ do ዝብል ቃል መን ከም ዝጥቀሙ እላረአና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። do ዝብል ቃል መጀመርያ you do you እላበልና ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ዱሺ አይባሃልን ዱሂ አይባሃልን እንታይ ዳ ዳዝዮም ዝወስዱ ንሶም ከመይን መዓዘን ከም ዝንጥቀም ደሞ እላረአና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። All right, okay. So do you have means ኣለካ ዶ? Okay. ንሕና ሎማዓንቲ ኣኼባ ኣለና ዶ? Do we have a meeting today? Do we have a meeting today? Do we have a meeting? Do we have a meeting today? Do we have a meeting today? استنبلا? Do we have a meeting today? Do we have a meeting today? إذا مالت نحنا أخيرا ኣለና ዶ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። So do ዝወስዱ ቃላት you ኣሎ we ኣሎ ማለት እዩ። Okay. Let's go. Do they enjoy it? Enjoy ማለት ምዝንናይ ማለት እዩ። Do they enjoy it? Do they enjoy it? እንተልና በቃ ይዝናነዩ ድዮም Do they enjoy it? ይዝናነዩ ዶ ማለት እዩ። Do they enjoy it? They, you, we ዝብሉ ቃላት do ይወስዱ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ I ዝብል ቃል ደግሞ do ይወስድ ማለት እዩ። For example, እስክሪብቶ ኣለካ ዶ? ኣለኒ ድዩ? ኣስታዊስካዮ ዶ? ኣስታዊሰዮ ደ ለመባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ። So do I have ንብል ማለት እዩ። Do I have? Do I have? ኣብዚ ዝደለናዮ ቃል Do I have money? Or do I have pain? እላበልና ዝደለናዮ ቃል ከነእት ንኽእል ማለት እዩ። Do I have information? Information ኣለኒ ዶ ማለት እዩ። Starting from today, you shouldn't be complicated when you are just communicating with somebody else. ምስ ዝኾነ ሰብ when you are speaking ትዘራረቡ ከለኹም ክትርስዑ የብልኹምን ማለት እዩ። Do you? Do we? Do they? Do I? እዩ ዝበሃል እምበር do she? Do he? Does we? ኣይበሃልን ማለት እዩ። Do ዝወስዱ እዚኦም እዮም።
ካብ ሎማዓንቲ ልየ ካብ ዩ ካብ ዊ ካብ ዘይና ካብ ኣይ ወፃኢ ዱ ዝጥቀም ያው በቃ خناصرو ኢና ማለት እዩ ተዋሲሩ we are going to put him in jail ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ክንወስዶ ኢና ማለት እዩ okay let's see the word does does ማለት እውን ዶ ማለት እዩ let's see does ማለት እውን ዶ ማለት እዩ does means ዶ ማለት እዩ ከዝውን there's means ዶ ማለት እዩ so does ዝወስዱ ቃላት ከሪክሜ does ዝወስዱ ቃላት first of all does ዝወስዱ ቃላት እንመን እዮም ተባሂልኩም እንተተሓቲትኩም she ኣለኩም he ኣለኩም it ኣለኩም እዚኦም እዮም ካብዚኦም ወፃኢ does ኣይንወስድ እዩ for example does you remember ኣይንብልን does we have a meeting ኣይንብልን does they enjoy it ኣይንብልን does I ኣይንብልን so does she does he does it ግን መዋሊ ካል ማለት እዩ for example does he like chocolate ንሱ chocolate ይፈቱ ዶ does he like chocolate or ንሱ ፊልም ምርኣይ ይፈቱ ዶ does he like watching film does he like watching film ፊልም ምርኣይ ንሱ ይፈቱ ዶ does he like watching film does he like drinking alcohol ክንብል ንኽእል ኢና እንተደሊኹም እዚ does he like drinking alcohol does he like drinking alcohol untilna ያው ንሱ ያው መስተ ምስታይ ይፈቱ ዶ ማለት እዩ alright okay let's go does she like chocolate for example does she like chocolate ንሳ ቾኮሌት ትፈቱ ዶ does she like chocolate ንሳ ቾኮሌት ትፈቱ ዶ ክንምልስ ተለና yes she do ኣይንብልን yes does ስለዝኾነ yes she does ኢና ንብል ወይ ደሞ yes he does ንብል for example does he like drinking alcohol እንተ ተባይልና ወይ ፈትዩ ንማል yes he does ኢና ንብል እምበር yes he do yes ብቻ ይንብል yes እንተልና እንታይ yes he does yes she does no he doesn't no she doesn't ንብል ማለት እዩ alright okay it does it function ይሰርሕ ዲዚ ነገር እዚ or does it work እዚ ነገር እዚ ይሰርሕ ዶ does it work for example you may take my marker and then you can say hey teacher Afe does this marker works or does it work ትብሉኒ yes it does ብለኩም or no it doesn't ብለኩም ማለት እዩ okay እስካብ ከዚ ዝነበረና ጸንሒት ዱና does ኣፋላይ ብዝተወሰነ መልክዑ ተረዲእኩም ኢለ ይግምት okay so again this is English with Afe YouTube channel subscribe like share follow በመዋል ቤተሰብነትና ዓለም በዓለም ወኸባጻሕ ናይ ባዕልና አስተዋጽኦ ንግበር ማለት እዩ let's go ሳማራይዝ ክገብረልኩም do does ክልቲኦም ዶ ማለት እዮም ኣለካ ዶ ንሳ ኣለዋ ዶ ንሶም ኣለዎም ዶ ንመዋል do you remember my name ስመይ ተስታውሶ ዶ or do you have ኣለካ ዶ do we have a meeting today ሎማዓንቲ ቆጾሮ ኣለና ዶ do they enjoy it ፍትሕ ኢሎምሉ ዶ ተዝናንዮምሉ ዶ do I have a program or do I have information or do I have a work today ሎማዓንቲ ስራሕ ኣለኒ ዶ does ዝብል ደሞ ዶ ማለት እዩ for example does he like watching film does he like drinking alcohol does he like hiking does he like visiting new places ላበልና خنري نخلينا مالتيو after that there is does she like chocolate means نسا chocolate تفتدو مالتيو does she like chocolate means نسا chocolate تفتدو مالتيو does she like work بسرو نسا جن سرح تفتدو does she like work does it work إذا نجار زي سرح دو زبلو نجارات هنا نينا thank you very much did انتهي مالت مخانا دحرز توصلنا صالحيت خنرينا thank you very much alright okay so we're back after a moment دحرز توصلنا جزيت بلسنا لنا guys I hope you're enjoying my lecture enjoy تقولوا لهم هم تصفى قبر let's see what or when to use the word did معاز خمس نتكملوا نرى first of all do زوصدق قالاتن does زوصدق قالاتن للينا فليطنا لنا ماتيو for example do زوصدق قالات do I do you
do we and do they ዝብሉ ቃላት ገሊጽና ኢና ማለት እዩ after that does ዝወስዱ ቃላትኻ እንመን እዮም እንተተባይልና does ዝወስዱ ቃላት she ኣለኩም he ኣለኩም and it ድማ ኣሎ ማለት እዩ alright okay so እዚኦም does she he it ሁል ጊዜ does you does I does we does they አይንብልን do she do he do it ደግሞ አይንብልን alright okay let's go did ማለት ነይሩ ማለት እዩ did ነይሩ ዶ እንዲሁ ማለት do so ነይሩ ዶ ክንብልና ማለት እዩ did for example ነጊርካ ነርካ ዶ did you tell her did you tell her did you tell her means ነጊርካ ነርካ ዶ ማለት እዩ alright okay so what about ተስታውሶ ዶ ትዝክሮ ዶ ማለት ተደልና did you remember ማለት እዩ ተስታውሶ ነርካ ዶ did you remember ንብል did you remember ማለት እዩ did you remember ማለት ያው ተስታውሶ ትዝክሮ ዶ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ረኺብካዮም ነርካ ዶ did you meet them ንብል ማለት እዩ did you meet them ንብል ማለት እዩ because did ዝወስድ I ኣሎ you ኣሎ we ኣሎ they ኣሎ she he it ንብሙሉ ስለ ዘገልግል ማለት እዩ alright for example did she invite you ተልኹም ጋቢዛት ካኔራዶ did she invite you እንተልና ጋቢዛትካ ኔራዶ ማለት እዩ did she invite you okay what about did he come መጽኡ ነርዶ ንሱ did he come ንሱ መጽኡ ነርዶ ማለት እዩ did he come alright okay so did they call ደዊሎም ነይሮም ዶ ንሶም did they call ንሳቶም ደዊሎም ነይሮም ዶ did they call ንሳቶም ደዊሎም ነይሮም ዶ ማለት እዩ thank you very much we had a very fantastic time yo this is English with Afia YouTube channel subscribe like share comment ላገበርኩም እዚ YouTube channel እዚ ዓለም በዓለም ንኽባፅሕ ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ንግበር thank you